Uvádí seriál Pat a Mat. Automat. Na prezervatívy. Ilmore, toto vecko aké ťažké. No nevadí, idem ho zdvihnúť. Otočím sa. Idem rovno za kamarátom. Serus, Juri. Serus, donesom si vece. Hej, a to jak sa používa? More, to drinky z toho robia. To spracovávač. Ja nadvíňam a ty dáš šnúrku a ja na šiju sebe zacahnem. No dávaj, teraz. Dobre, dám sebe na šiju a ty ideš, že ma zadušíš. A cahaj. Cahaj. Tak nejde, čuješ. Nie, že ma zadušíš. A nemáš sa zadušiť. Jaj, neduš me. Jaj. Big More, vece. Ucíka. Jaj, šverp me hlava. Bum, bum, bum. Kde mám vlas? Jaj, čo, počka tu. Oj, táto celší porob. No, teraz nám to ide. Drilaj. Už sme duka. Otvor dvere. Dobre. Dávaj, ide, zatvor dvere. Jaj. Daj dolu šnúrku za sebe. Zaklopeme. Nikoho tam nie. Teraz jak to otvoriť? Treba poskúšame. To co tam je? Ty fakt šivecko kúpil, čuješ? Pále, čo mi tam zostal? Jo, no tak čo mám teraz spraviť? Bo vidíš, co ty robíš, ale no ty tu. Teraz ja musím rýchlo vesku odpíliť si palec. No čekaj, ja da sa nájdem na šuflíku. A pribinačky, kladivo, sekačka. No postup. No, nie, že mi sekneš do palca. Nie, neboj sa. To bol rez. Taký som jak Attajo Murzákov. Mám všetky palce. A co tam? Čekaj, pojavím si do nich, že vece, ale neznám co tam. Čekaj, vybereme. Pivo še vydalo, či to hovno. Prepáč. Mám kladivku, ideme rozobrať. No dávaj, by. Jedna. Nepokolenie mne. To si šalený, ja kopnem. Jaj, šverk ma zažlava. Čekaj, ma pernem. Dávaj. No, už je stalo. Čekaj, ja vyskočím tyž. Ja nebirujem, no. Jaj, automat. Odteráme si, že A to daco na sa s co je? veckom To na co spoločne. je? Big More. Big žlúta. Červená, oranžová. Ale dajak nič. Čekaj, to musíme zastrčiť. Tak, vodu tam treba naliať. Ešte. No, to zoberiem toto, odniešem si to. A teraz ty toto zobereš, hej. Ale necahaj tam mať. Nie, že si to spadne, bo rozbiješ oblak. Mám. Ale necahaj silno, bo rozparhne. No, púšťam. Púšti vodu. Čekaj, ja vycáňam. Púšťaj vodu. No, už púšťam, len počekaj. No dávaj, môžeš. Púšťaj. Tak je za automat. Dám také peniažky. Nie, popridzame na mizinu. To musíš do elektriny najprv dať. Co to? Jaj, táto káva, tak... to což je pokažilo. No musíme opraviť. Láno sme dali. Treba dať si vecej penieží. Len párik nám dáva. Jaj, ale znač, akú dobrú kávu to robí. Čekaj, pošúpem, že či tam nič. Jaj! Vybral mi toto. Motor. No to rozoberieme, nie? Tu jedna šrúbka, druhá šrúbka. Teď pač, pohárek. Ty more, také neznáš tak do ruky polapať. Tu máš. Ešte tu máš. Zober sebe, hej. Dobre. No, takže toto je všetko. A teraz poskladaš nazad. Joj, ryža še vysypala. Dobrá ryža. Toto tá, bulharská. Táto co s tým treba robiť? Táto vyžíra jak zastrička. A to treba ryžu jesť. Veľa ryží, aj žluté, aj oranžové. A ty nie, že všetko poješ, bo to tie haky odpadnú. Papače, jaký ty máš vynález. No, co s tým teraz? Rozdumujem, ale nič mi neprichlo. Už mám dáco, postup. Idem ku tebe, čekaj. No, íď tam.
A co si ma vymetnúť zo skyží? Otvor mi! Neotvorím. No poď teraz, čekaj. Jožko, otvor! Však živno mi. Švíci! Som opravil. Konečne! Nažaká, že ma bola vonkaj, ale šumný automat. Penieži dáme, ale keď nevypadne nič, tak kopnem do ňo. Ó, prázdny pohár. Nie do seba aj ty? Čekaj. Dám ešte penieži, nedávaj. Táto co? Jaj, táto vynález. Dobrý Linda som vybudoval. Malinda. Popače, jakú ja mám stoličku. To je tu šera so zvajočkami. Ja si dám siruplovej vody. Naber. Dobrá, ne? Tak som sa napil. A je to! A teraz ty. Dávaj, rýchlo. Amuj, ideš ty. Dobre, to tu. Dámy a páni, produkcia Mihalovce končí tento part. Takže, Dovidenia. aj my sme vás radi stretli, no takže...